Ja ne mogu, uvaženi zastupniče, ući u vašu glavu, ali i moju, sigurno ne. Ali ja u vašu teško. I ne bi bilo dobro. Ali ja vama ne mogu pomoći. Zašto se vi opsjednuti pajcekima u Jakuševcu? Evo, govorite, zašto je opsjednuti pajcekima? Pa vi znate da je ugroženo, pa vi znate da ljudi nemaju za komunalni u gradu. Da su mi izglasali na skupštini odluku 25 miliona kuna da dajemo ljudima režije koje ne mogu platiti. Ima ljudi u Jakuševcu takvi. Molim vas, dopustite. Nemojte mitingovat svi skupi. A daj se strpite demokraciju. Ja sam bio preksinoć u Jakuševcu. To što se ja vas vidio, nisam vas vidio ni u Mamutici. Kad smo išli, počeli sanaciju Mamutice, nikoga. Čak ste zabranili ljudima da dođu u Mamuticu na plato. Kad sam počeo raditi 5 dana. Moja vam je sugestija. Ne moramo se mi u svemu slagati, jer ja da se s vama slažem, sjedio tu gdje vi, ja ne bi sjedio u trgu Stjepana Radića i ja. Sjedio i sjediš u buduće. Ja da mislim vašom glavom, ja bi bio tu gdje ste bili. A ne mogu ja misliti, treba misliti vašom glavom. Ali moram vam reći, pokrenite se iz ovih klupe sa vašeg radnog mjesta udobno, dođite ljudima, dobit ćete poziv na svaku tribinu s kojoj ljudima radimo. Tjedno smo 2 puta sa ljudima da nađemo rješenje. Ne može se nešto što je 45 godina stvarano otkloniti preko noći. Vidi bogat, smrdi. A ne smrdi Jakuševčanima 45 godina Jakuševac. 40 godina Visok Brijeg. Šta to ne smrdi ljudima? A molim vas, budite minimalno tolerantni prema tim ljudima. Lako je iz vijeća gradske četvrti donosio u kancelarijama i otići na svoje toplo radno mjesto. Pa treba doći u Jakuševac. Ljudima na noge pa to obrazložiti. Znate ovo što vi zastupate da dođete u Jakuševac? Znate kako bi izišli iz Jakuševca? Bili bi brži nego u Usain Bolt. Dođite sa mnom pa i govorite. Usain Bolt je mala beba za vas. Kako bi bježali? Dođite ljudima pa im to objasnite. Objasnite im da to ljudi shvate, da smrdi to svima. Jer vi znate da ljudi jednog skapaju s kraja spanje. Jer znate da tražimo rješenje za te ljude i da ćemo do 1. lipnja naći to rješenje. I zato je ova odgoda da se nađe rješenje. Van zone stambenog naselja Jakuševca. Da nađemo za tih, molim vas, i nije 5, nego 14. Pitajte mene, ja sam informiran do kraja, jer imam podatke od preksinoća. Nemojte dezinformirati. Ali problem mi se ne slažemo samo nema naše razlike ništa samo metodološke, nego sadržajne, ljudske, moralne. Pa ne možete te pajcike odpeljati. Ne možete te ljude iseliti iz Jakuševca. Ali možemo u 6 mjeseci naći prelazno rješenje i seliti pajcake iz Jakuševca. Strpite se malo. Zakaj ste nabrijani na te ljude? Hvala lijepa.